Anya laki din! Tatang, adagatangan mi a project. Project manan. Kano lang itinikan kay tili maggasot ako na magumatang ka iti subject mo. Ang kan predicate ko namsa. Sa bali manan at igatangan mi itan. Naggastos ka lagi dinaya. Gumatang kami kano iti verb ka noun. Dua manan. Sagmamanuhay na kita. Sa nga ribo lang. Sangaribo, ti may isa. Duan Ikan na kaun. Awan kwarta ka sangaribo. Pito kasot lang, tayo kwartak dito. Inak panayunan kinimanang Gemma. Nuwada kwarta na Alan, maturog kan anak ko. Maturog ka. Manang, Apat paturog ka kiti ubing. ni Manong ngay. Napan nagtrabaho, apay aya. Adda ka di kwartam dit ha? Uray talo gasot laeng. Ano manan? Adda gatangag a project mi. Awan, igatang ko iti diaper dito kwarta. Paglampinam datan Ay, sige. Ano sa kung tiaglabay ti lampin, basta makagraduar ka lakit de. Kat inton makalpas ka, syakto matitulungam, Uwan ka di. Di mo ibagbagakan manong mo, ayun tutukan ka dito sweldo na, ha? Ung tanak day jay. Pinutangan mo lang ni Bibilin. Wen tatang. Agasem tagsasaruno. Tikat gatangan da project da. Kasta talaga tatang. Imbagtula na makagraduar, Nuwan. Nalipat akong kat. Diyan mo na ngayon pagatang diyan may estrada. Diyan may kadwa ka noun kan verb ka no. Anya? Noun kin verb. Nangina ka no ka. Magatang ayamot ti noun kin verb. Ay natatang, luklukon na tan ni Babylin. Itata nakagraduar kan, da kami matan kan tatang, titulungam. Agoray mo't singiran nakmat adagusan. Agsapulak pa'y mo't iti trabaho ka. Ni, kunak man na nakabirok kan iti trabaho. Kayat ko, jay dakkel ti sweldo na. Ay kaya puram nga rod Wan ka di, saan ka amadanagan? Ni tatang ti mo na atulungam. Amok saan mo na masapul nga ibaga? Kasapulan nan, ti maintenance, sa lakayan. Ni, amok kunak lang arodan, saan mo nga ulit-ulitan? Ay na, friend. Luma na yung cellphone mo. Hoy, kagat-gatang lang da ito niya. Kano, Last year. didaanan. Ang mom, the latest itan. Dito kasla ti cellphone ko. Napaw, nagmayat mo itong neta cellphone mo? Siyempre, ako pa. Agalakan, uray hulugan. Suruan nakman mat, kaya't kumatikas ta cellphone. Bakit? Kita man na iti Facebook ni Babylin, Ni ading ko? Uy, Mahilig ayamat nga Facebook dahi jayo nagpost. kita mga mid na ito yung post na ni. Na, agasam man dahi ta. Idi Lunes, samgyupsal tinangananda. Kat itata Martes, buffet restaurant mat. Nangina na kita panganan. Ay talaga nangina bakit? Jakto pa'y napadpadasan ni Timo nagitikas ta apanganan. Nagngingina dan tumit. Ay, Dito pa ni, idi mat Merkules, at dada iti kafe. Kafe, wan. Pirmi ang nangina dita ti imported a kape. Dagiti social lang at tao ti mapmapan dita bakit? Ay, nagkunamot kan ka. Kaya no da kami tinangaramit iti data a kafe. Aya, Wan.
Dagiti lang adu ti kwartana at tao ti mapmapan dita. Dagiti dadakkel ti sweldo na. Jakman na mo no manumot ti sweldo ni Babylin. Tamani po da trabaho nan. Saan nakmat na teteksan? Kumusta ma? Saan mo't nga rin nag-reply lakay? Uray no awagak, di naksungbatan. Ala, bayam O, dito pa'y bakit kita. Oo. Kita dito ipopost na dito. Anyaman daytan. Impost na dito, di ka barbaro a cellphone kan smartwatch na. Gasam nga Apo? Dakkel nga rin ti sweldo na, no kasta? Ay talaga. Sa bali, ti degree holder ako nada. Unmat kit di ngam ikan na nga tamot lang ni tatang, iti kwarta. Dayta titakwatan ta. Bakit? Kapampanaw ni Babylin. Apay, ada trabaho na, oray Sabado? At damat gayim na dimbagas dito eh. Nandan sa kano papananda ka. Oh. Kaslamat pasosyal itan ni Babylin na, tatang. Aywan gayam nagatutigat gatangan na kasapulan na inuramramit na. Ginak pa yan, kumustaan, kabayatan nga di nag-eskwela, kanaayon nga may di balay. Kunak nga rod keng na, nga pasyaran na kamot Kan ikan na kumamot iti igatan ko ti agas di apo ko yaw. Di inauna nga apo ko yaw, tanay. Di mo tumimimbag di uyek nan. Aya, Sometimes kami na nagsweldo nila kay ko. bayam tayo bagak keng na inton sumangpat. Oray teksak, madimot nga rod agsungpat. Da cellphone na naya. Addan tatang, ti amukot baro kan high-tech pa di cellphone na itan. Kasano anamuam. Kano nakita ka di Facebook na, amin agatangan na agamit na, kan pangananda ka dagiti gagayam na, i-post na ijay. Oo. Kasta gayam. Wan tatang, ay sa balitan ni Babylin, nagbalbaliwan na namin pinsan. Nakaparebantamot laangan. Correct, my friend. At dan ipasikat ta kadagiti office mates ta. Apalan datamanan. Sigurado dayta. Kat intun sumaruno, amom ti aramidan ta. Agpa-extension ta iti kurimat-mat. Ay katuwa na. Tani, naingpis mo tan dagiti kurimat-mat ko. Correct. Anya, agawid tan? Oh, kunak man nagpamanicure tapay. Sika man. Agpanil extension tapay angamin. Wow! Bonggang-bongga ka, my friend. Saan da ka nababigbig iti kinasosyal mo? Anya langit din. Nay, rabi ka na nakasangbat, anak ka. Naturog kay latan ko man, ah? Inuray ka tamadanaga na. Sa anak mo't la makaturog. Nangang kakadeng. Nanganakon. Saan yun adamagan? Nagluto ak iti paksiw abangaos. Agsidsidak ay ati kasta. Ne, kiti sumo ti paborito mi day. Idi ah. Nangan kami di fast food. Fast food. Anya klase ti makanday ta. Nakman la maturogan. Mabitlaan. Ada ka di kwartam di ta. Tapay. Agsakit nga minti barugong ko kapot. Kauwik ko kada panatang. Di mo lang may imbaganan. Nyangarod ita. No, damaytid mo nga igatang ko iti agas ko ah. Tatang, nagado di tatilaya. Mangipaburk kayo ang amin. Tayo ti inuman nyo. Apay, awang kwarta mo na yan ako kano kasusuldo mo samat. Awan, ado ti babaya adak, tatang. Mapan ko man bisitahan ni tatang, tako na nga umay dito'y balay katawan mo. Ang mga nubisi Isungarod ako na, nga isardang nanti ag mekaniko, talakayan. Ngarod Agtrabaho mo ni Babylin. Anya pa'y lang ay tigastusan na mo. Kano, ipampanakal ni Babylin na dakkel ka no ti sweldo na. Kanain kong rad makita dagiti post na kadagiti gagayim na. No kasta amanganda kadagiti nangingina restaurant. Wan,
Kat, uray pa dagiti gagatangan na, gamit na, kaskada ano anya dita, nakapostay. Ngarod na. Ala bakit? Inka ngarod bisitaan ni tatang. Tani, manumot nga minon alawas asaan ka bimisita kin ko na. Manungal daw, iti ipanating ko. Iswami idyo kakapsudak. Maulawak pa'y numaminsanang. Ada agas yaw. Panggalak nga iti katang ko. Kat, nibibilin nga, damot sweldo na. Awang karot kwarta na. Anya, kasano nga wan kwarta na? Kat nagtatrabaho. Ado ka no, ti babayadan na. Ay, unay matla, kat idadya babae. Eh, nagado ngamin ngagpaiso dagiti agsangpet nga order na. Kanayon da arumwar kadagiti gagayim na sa pasaray. Diya ka mo, saanan na may balay. Ay, huwag nga ron. Kas kanyak, no mga ibaga kiti kwatakan ko na, nagado asa una. Kurang ngagpaiso jesweldo na ata nagado mo ti paggastusan na. Kasarita ka talagang dadya babae, tatang. San mo nga ungong tanta kaasi mo't yadim? Bagbaga aklaeng. Ni, agore kayo. Nya ngay daytan inuman niyaw. Kanya nga, inangar ko alaya. Ay, apo, anya lakit din. Kaasi kayo matatang. Kunak no sumaya tibyak yo, tan na pagturpos yo ni Bibilin. Agam adadan sama tirigat yo. Ay, apo, anya laki. Ada ka matgaya man, Bibilin. Nabanbanno ka. Ay, sumur ka adagos ti silit mo. Tulungan nak mamang kidi ang aglutaw. Nanganak kon. Nangan kami ni restaurant kadagiti gagayam ko. Ay, bagpay gayam kan ka, tamang restaurant kalangan. Kasano nung dudwa kayo kanitatang dito balay? Kabaalan na mo ti agluto. Di mo man lang maitik outan mo't itikanan na. Saan nang tumula nga kanan? Sapay nagngina. Ay, naamom, agsakit ni tatang. Igatangam mo't ay ti agas na. Asan na dadya giti paburek alayatin inumundan? May kansalang dito balay tapos sermonan na ka. Ay na, ibagak pagpaiso. Inururay ka din ko ta umayak umutang iti kwartam. Ay, awan kwartak. Anya, si kangag suswil daw, ti maawanan iti kwarta. Awan nga rod na bate, itanagado babayadak. Ay na po, anya kalakit din. Idi agis eskwela ka, maminsan mo lang ay baga kanyak, ikang kaadagos iti kwarta. Ngam ita, tasyak tag kasapulan, awan adagos ti sumbat mo. Panawan ka man lang. Girl! Kitaan dito ginatang ko as shoes. Original na ita. Gimatang ka manan? Siyempre. Nalakalaing na ito 6,000 pesos only. Iso agumatang ka matin. Kita ano anda mabati iti sweldo. Sige. Ang maguray ka. Apay akas tati jar mo. Kasla, daka di sakit mo? Agtrangkaso aksamot. Ay, Ay, una yan. Uminom ka nga minti danum, Hachi! Ay! Naita di kong kunak. Ay, rugi daytan. Hachi! Agawid ka man laangan. Taamangan numaakaran na kami pa'y dito office. Agawid ka! Bakit? Adawag mo. Sungbatam latan, tadararamido. Ni bibilin nga road. Ah? Si kante mang sumbat. Sige. Hello? Mana? Apay. Itaman pa, malagip na kawagan. Agsakita. Anya lakit din, Bibilin. Itatagsakit ka, siyak, ti malagip mong awagan. Ipanak ko may ospital. Tadyak kaya ti matay. Sige mo to naman.
Ay, apo, nagadulakit din. Sapay nagaduter aramid. Sige, sige. Umay kami kan manong mo. Oh, anya nga ita. Siyakmat lagayam ti malagip mo nga awagan, itataag sakit ka. Ayan nga ita, nagitay gagayam mo. Nga di ada kwartam, kay kayat da ka. Ngam ita, tag sakit ka. Ayan dan, di da kan amam mo. On nga rod manang. Di da pa kat may turudan, ti may mang bisita kan ka dito ospital. Sana bali. Amok itan. Ay, sapay ko ma, tag sirbi nga adal kan dito napasamak kan ka, bibilin. Ala bakit? Huston. Di mon sermonan ni ading mo. Tani, amom lang arudan na masakit. Jakmat sir-sermonan, palpalagi paklaan. Kan may sa, din sapay nangan. Damagamot ano, anyat kayat na akanan. Ay, aguray ka, sa anak pa nalpas ng agsermon, akas ko nam. Unay kalakit din ay bakit? Oh, ungayam. Anya ti kayat mo akanan ading ko, tama pan ka igatangan. Agyaman manang. Ikarik, agbalbaliw ako. Ala, nasayat no kasta ha, bibilin. Leksyon mo daytan. Agasam, nagado akarim, dagadadal ka. Nagado mata sakripisyo may kantatang. Linukloko na kami, pay agasam. Imbagbagam, nga gumatang kati subject kan predicate. Edi kwan verb kiln noun, anya nga dagichay. Gapo, ta sana nakaadal ni tatang, sana nga nakadapaw ti skwilaan, dinuklokom laang. Manaw. Nabi din maktikas jay, nakaungetak, ngam ala, nalpas dagi jayan. O nya, agbaliw kan. On manang. Nasaya at karim day ta. O sige, agpaimbag kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.